ئێمەی کورد وا ڕاهاتووین بەیانیان کە هەڵەسین بۆ نانی بەیانی خواردن ئامادە بکەین و بەرچاویدا بنین ئەگەر نانیشمان هەبە لە ماڵەوە زۆر جار هەڵێدەین کە نانێکی گەرم بێنین لە دەرەوە لە چەنەڵ لە فڕن و سەمونخانەکان بۆی کە بەیانەکەمان خواردنێکی زۆر چەنەڵ پڕ بەچێش بخۆین. و ئێستاش پامنێرمان ئاری حوسێن لە ئاکرێوە لەگەڵمانە پێم وابێت لە ئاکرێ لە شوێنێکایە ئەو شوێنی کە ئاری لەیە نانەکە گەرم نییە بەڵام نانی تیریە تەسەورەکەم چکە هەر دیاریشە لە پشتەوە با بزانین جگەلەوە ئەو شوێنە چ شتێکی تر لە نانەکانی کوردەواری دروست دەکات و ئاری زیاتر زانیاریمان پێدات چەندە خەڵک یانیان ڕوودەکەن ئەو شوێنە. بەیانیت باش ئاری ڕۆژت باش هیوادارم کە تەندروست و سەلامەت بیت پێمان بڵێ ئەم بەیانیە ئەو شوێنە چییە و بەگشتی باسی و شوێنم بۆ بکە چیت بۆ ئامادە کرد. بله سپیداهیا و تماشاوانان جی باش بیتن دەستپێکی ئەگەرەسنەکێ بخوازم بەحسا سەقای بکەم کە ئەڤڕۆکە دیارە سەقا یە جیاوازت گەر ڕۆژێن دەربازبووی ji ber ku tevsalada gerçe dabarîn hindekê gîr û ketin lê Evrûke bi temamî esmanên Akrê bi ewraniyê hatine dapûşîn û li gor wan zanîarên ku vêgavê me wergirtîne pêş çend xwelegekan li deverên çiyayî taybetî jî li navçeya Nehlê êdî dabarîneka kêm ya dest pê kirî û pêşbînî tê kirin Evrûke li danê êvarî bi temamî dabarîn destê bikin li deştahiyan باران و لچیان جته گوتن کو دی بفر بارید که ورنگ پیام که دل خوشکر بیدن جبو جوتیارن او تایبتی او جوتیارن کو گن من خو اف دومه هکن چاندینه افروکه اگرم بحثاوی بابتی بکنه که هم چونت ناو دا اب لفرنیه که دی گلوینه ناوانان پیجیه که دا کل ناوانان پیجین آکری و گوه هم بینین زیادتر گرنگیب نان تیری آن کنان کردی تنکنانی تدان که اگرچه سامون جدی ندرس کردن رنگ نان دی فرنیه بده درس کردن جبوه که کام بزنین ایدی خواسته که هاووڵاتییان زیاتر لسرچه دشتی هیا بوچی نان کردی بگوی گله که گرنگی پیدا دادن از خواستم گل خدا نوی فرنیه خوب گل باهم اگر که کمیتو نکی بیا پیش بحثابین دی بکس پیدا یا باش بیت ماندی نبن ات آلیه کی داین سامونات پیجنیت گرم آلیه کیش دام بین نان کردی باشیات دانان بازار چوایه بوچی نان کردی نو که واه سپیداهاتوی همو بینرین کردستان بیسار باش بخیرات نا کانال کردستان بیسار کین و سامون خانه ما فرنیا کانی تو اگه باسی سامون ها بکین سامون لگرمی تدری خوشه و 10,000 بس بوس پیدا بس هندی نان تیره و نان دی تقریبا نیشی 30 ماله بوما ابنانه کن 30 عائله شغل کن لسا فرنیه بس لبنانه تیره و یشدیش 5 عامله دی میلی رینا یعنی جانا 35 عائله لسا فرنیه و نان تیره گلک باشتره لسامونا و ل نان فرنیا دیگه یعنی به بوچی یعنی نان کردی باشتره نان تیره نان تیره دپیوستن که هیده بقو باید 1000 کری پشتی هی وقت دیش دپیوستن استعمال که هنفسی طعمه هنفسی بس سامون لگرمی خوشه سامون اسبیانا نیورانا پیانا استی بخوتن گلت شی مالوان دور پیانا استی هم مقابل تیره ده یک سه هی بقو باید هفته شبت نان تیره و این که ولاتیت کوتین نانیت کردن نیرد نوافرنیه دا پتر سامون و نان گرم دبن یا نان تیره کردی پتر نان تیره چیتن پتر نان تیره چیتن لبر کو نان تیره همو وقتا تیتا خواردن یعنی به کفن نابی و طماو تیک نات چیتن هندی سامونه ده شوی بیتن ده حشک بیتن همو گاوه نه تا خواردن سامون اویم خود پیجن یا جند پیجن نخیر اوا نزیچی 30 مغلا 30 جن بما امنانه پیجن و دو سه نوع نانش هنا نان کردی هارد سفره نان اسمره و نان جویا و جوی کردیش میه و یه دور چش میه هنه بس خوش سپاس بوده اگر کار خواب کی بله سوان وکی که آود دنه دیار کردن دیار که آود بیشن وگاوی بازار نان کردی باشتر اف نان کو دست من دا آود بیشن جبر کو اف نان زود تیک ناچیتن یعنی محکی جی ولاتیت کاریتن نام مال خدا بخوتن لی اگر کو چه نان گرم سامونه او وگاوی ببتن رنگ نشیتن پیشی چندم جمیره کدیم بخوتن تماییت تا گورین لی اف نان کردی نان تیره تمایی نه تا گورین وکی دیجی آود بیشن کو نزیستی جنان بوما وینانی درست کن که رنگ خیره گشت بیده وان جنت هنیجی کد ناف مالند خدا وینانی درست بکن با وکی گشتی او دبیجن زیاتر وڵاتیان دویگاوی دا خواستک لسر نان کردی هیا بەڵێ دەستەکانت خۆش بێ ئاری زۆر سپاس بێگومان نانی تیری کە ڕشکە و شمڵیشی جاری وایە تێ ئەکرێت زۆر خۆشە بۆ بەیانیان لەگەڵ ماستێکی مەڕی کوردی و هیوادارم کە هەموو هاوڵاتیان تەندروست و سەلامەت بن و هەمیشە خواردنە کوردەواریەکان چونکە وزەیەکی زۆر باشی تێدا و تەندروستە ڕووبکەنە خواردنی خواردنە کوردیەکان زۆر سپاس دەکەم ئاریەم بەیانێ لەگەڵ مام